May kayo mo tinabaw. Isturbo kayo ti pa naturong may. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmatoraw. Kita pa ayan no nakangangaak. Tila madmadlaw yung may. Pati init pagaburidwan nyo. Kabaybayan nyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyaw, pwede mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Orag todo iti kwarta. Dito po los makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biyag ag progreso! Kasta la ti biyag! Kat ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti agkotak, iso ti nagitlog. Tampok ditoy programa tayo. Kasta la ti biyag! Ay, unay day tan alalaki. Laklakayan ngam. Ay na, taltalak. Ay na. May. Ay na, Mare, drama lang dayta. Ay, Mamatpati kamot aya dita. Pinutputar dalaang dayta. Awan kinapudno na dayta. Ay na. Nailuyo sa klangamin, Mare. Ay, aguri ka. Di ka nakuti. Ay, awanan. Nakitang di kutom. Awanan. Ay, kita man na imbaga. Ay, jakmat ikatan dagiti kutom, nukutuan ka. Ay, sana. Basol mo, nakakutkuti ka mga amin. Ay, kasanumot ngamin. Jay lalaki iti drama. Ay na. Alan kutuan na kon. Ay. Karing, makitam day ta sumungan. Nilakay tutumay. Apay ayan day ta alakay. Hay, kagurgurak day ta alakay. Anya. Amom ka day, Maray. Tiyan niya, Maray. Ay, saanan? Ang mga no ipulong nakpay. Alan ay, ibagamon. Apay, managipulong ak aya. Saan? Sigin, ibagamon. Amom, adda babae akanayon ang mapandita balay na. Ay, nagpintas sika. Kan nakaububing. Kasta aya? Asinumot ngay day ta babae. Diyak nga rod amaw. Basta, katauban samot ni Anton. Agistorya ka man ako na ako. Nalpasan. Sige, siyak matanti ko tuam. Sigurado ka na ibus mo amin ako to. Sika nakasasaor ka. Sige na, tumakder ka, tasyak matanti ko tuam. Ala, sige nga rod. Ituloy mo matan ati istoryam. Wan, basta ko tuan nak anaimbag. Anton Barok, umainak man tulungan. Ibabata man dito kayo ngawit ko. Umayan, Uncle! Sige. Hala, Uncle. Nagdagsan mo't daytoy awit mo. Apay nga minadinak inuray. Tapno nakuyog ka kumanga na panjabantay. Ay na, bayamon Barok. Nakaturog ka pa lang ngamin itay parbangon, iso nga di kan binangon. Uray kas jay, Uncle. Riniing naklata ko man, tapno ada kadwam. Kasano, no dati napasamakin ka. Ay na, di ka agdanhag Barok. Kabaelak ti bagig. Uray, Uncle. Ibagam to kanyak numapan ka manin mangayo Alawon Barok. Sige nga rod, Uncle. Aginanakan. Tamangantan. Nakalutok itay pailaang. Mabit lang tayo sa ganak ti kanum Ay na, sige man nga rod Barok. Makapabannog tiyag kayo. Sige, Uncle. Agidasara kon. Naimbaglaangan taad dati ka nakak. Isupay akatulungak dito'y balay. Anyangay kat baro aba akti tao.
Masino mo't ngamin ti mangayat itikas kanyak nga awan ti nagadalan na. Aginan hakit din ta urayak man ni Anton. Sugay, mano da ito'y karnay? Um, Nay-nayo na mo't Saan nabalit akanayo nakmat nga umay gumat gatang? sige man langan, balasang ka. Thank you. Ni, sino da ita balasang? Si Mang! Ay, karaing! Ay na! Umay ka dito, nay, nagadumot ng data pinalingkit. Ay, katuwan kakaiso na adakkel tinaala nila kay ko iti kontrata na. Kat, nay, oray si gamay. Ado tinagatang mo. Basit la data. Jay daduma, lakok apagpapintas. Aya, nagagot ka pa'y gayam nga aglako-lako. Ay na, kat syempre kan pambaraklaeng mat atap no makapanawak ijay balay. Ay ngam, aguray ka. Apay aya, adamanin nasagap mo nga istorya. Nakitam ka di tay babae agim matang itay dita apwesto, dita bangir. Awan. Isungay jay ibagbagakken ka akanayon amapan iti balay nila kay Tuto. Isugayam day jay. Ay na. Isumat lagayam napintas. Hay, una yun day jay alakay, nausum iti ubing. Wen nga rod Saan nga agbain? Ubing ti kayat na. Tay kunada nga road. Tay lakay anwang. Agbirok itinaganos aruot. Ay kababain. Wen nga rod Tata, adto'y gayam dagiti papeles ti dagayo. Oh, pirmaan nyo laangan. Diyay tumay sa dokumento kat yag kunto numalpas ama si kaso ni daddy. Ay na, agyaman nakbalasan ko. Talaga ama nagtulong ti amam. Ay na, sapay kumataag na nayon ti kinasaya at nakada kami amarigrigat laeng. Ni tatamat. Talaga na iranta day taadaga para kada kayo anabayagan ang kamanero. Saan aya? Nga adda idiin panamnama day di sigud a mayor. Diyay nga tinintin na ganyo iti binulan. Ay wen, adda balasan ko. Hanggang ti amumi akit awanan day jay. Saan, tata? Adda. Day ta ti may sa programa amay tultuloy. Aging nga agritiro ti may sa atao. Wen balasan ko. Isu lang ngamin ti amok at trabaho ide. Ta sa anak mo at anak kaadal. Kasta gayam, tata. Okat, nakaala kayo kadimot lang iti IDU. IDU iti senior citizen ti kayat kasawan. Anyak ka di day tabalasan ka. Ilawlawag mo man kanyak. Ay, kastoy na day tata. O sige, denggan nyo na yung bag ta ilawlawag ko. Nyamot tanday ti abalay. Awan pa'y kaduwak amang yornos mag. Ay, ibatik man langan dagitoy. Tamakamunton dagiti ang nako no agawid da. Ay, nanay. Ay, unay matan. Nasagid ko pa'y ti kaldero. Natinag matan. Karay! Bigat pa'y lang ang pukpuk kawan na kon ni Marisimang. Ay, addaman nga tanti kabarbaro nga ipadamag na. Ibatik pa'y dagitoy. Kita akman ni Marisimang. Oh, apay Mare. Ay na! Ay, Nay, Ay, sige na, ibaga mo. paunag pa ya. Ay, umumun gayam anya. Sige, umunag kan Mare. Ala, agtugaw ka. Ay namaray, painuman nakpay man. Agpaala pa'y kanyak iti daw. Uno saan? Datay Diyos langan. Na. Kano di nakpainuman, agawid akon. Jak ibagbagakan ka, tinasagap ko at chismes. Ay, saan Jack pa'y nga rod na amuan,
Mabidla nga rod Mangalak lang iti danom. Ay, nabang-aran akpay. Ay, Ita, anya ti ipadamag mo. ay, kwa. Ay na, amop. Nakitak jay babae anak kita ta ije palingki. Jay ngay kunkunam amap-mapan ije balay nila kay tuto. Ay, kat. Kasta ka de. Anya pa'y? Ay na. Denggam ta istorya ag tinakitak. Denggam maray. Dahito'y gayam tinakalanad iti dahito'y apapilis ni Angkal. Kaya't nasawan, nalawa gayam ti saksakupon dahito'y na itadkin kwa na. Basi ti intad ti anak ni Mayor Kanyak. Masapol nga dakadwami nga surveyor. Tapno may baga kini Angkal tinagbedengan tinatintinnagan na adaga. Idi ka maniro pa'y lang. Agawadak man langan. Magnaak man nito'y ayan na nanasimang. Tas asidag apagnaan. Unmare, talaga akas jay. Hinaisam da di alakay tuto iti ububing. Dadaman nagitingag chistismis. Lumakayan abaro. Ang mga nukas jay tumot ni Anton, akaanakan na. Ay na. Ay, Anton! Umay ka pa ditoy. Nakita dak gaya man. Apay ka din na nakaring. Ay, Anton. Amom ka di talaga, jay mapmapan a babae iti balay ni uncle mo? Wen, nana. Sige, panawan kayo pa'y. Naa. Na. Oh, makita mare. Kanunungan na aramidin ni uncle na. Kabaranggayan. Agtal na kayo Ta irogi tayon ti meeting tayo. Well, kapitan. Nagpayabag iti meeting. Tanabatag ti pagsasaritaan tayo. Kapitan, sige. O muna, ket ti maipanggap iti panagronda dagiti tanod tayo. Taadan dagiti ganggan naet ngam umay. Tapno agsipot da kadagiti takawin da. Maikadwa kakalugaran. Ket dagiti dagdaga, ana ited kadagiti sigod a kamaniraw ti munisipyo. Kaputada dagiti nagbalay kadagiti luti dagitoy. Timot maikatlaw, kakalugarak, may panggap mat iti sayang gusang, wenno pa nagchichismes. May panggap da itoy, iti anak ni Mayor, kan ti may sa kabaranggayan tayo. Kababain, naanos ken natal na akabsat, tinairaman iti dayto a chismes, kakalugaran. Sana siya tinag-chismis, kapitan. Ay, Ah. nakakaro asaan mo ta siya, kapitan? Nakarkaro mo't day tao, mangibabay. Na. Masapol na maamuan tayo, kapitan. No asino day taan nang ichismis iti anak ti Mayor. Ay, babitlang! Agtal na kayaw! Nangruna kada kayaw, simang ken kareng, ala, ituloy ko manen, ti kunak. Tinasayaat, lepasen tayo pa'y dagiti imunan apariko. Sa tayo ito pagnunumuan, dagiti maudunay. Awin gaya mangkal. Adan sa meeting ti barangay nubigat sa J Plaza. Kastaya barok. Wanangkal. Anya kano ti pagmimitingan. Sigun itinabasak, kat maipanggap kadagiti nagbedengan dagiti luti kanumat. Aya. Hosto, tapno agpatulongak. No kasano jay luti nga inted da kanyak. Wanangkal. Gusto tako nam. Tauray siyak. Tsak maawatan jay papel nga inted jay anak ni Mayor. Ala. Sige, mapantantuman. Da kayaw adwa, simang ken kareng. Amuyo ka day, ti ichis-chismis yaw. Nay, apay, kapitan. Mangibabain kayaw. Amuyo ka day, no asino jay ichis-chismis yaw ababay. Asinaw, kapitan. Ket no putot ni Mayor. Anya! Ay, agpaiso ka di?
Kapitan? Agpaisaw! Basod nyo day taoy. Agasa, isagsagmak nyo, tibagbagyaw. Ay kunada nga raw, ti agkutak, isaw, tinagitlaw. Ay, saan, Kapitan? Saan kami ang nagtakaw iti itlog? Na, agpilusupo ka pa ilang. Hindi kayo makawaawat Kaya't naasawan, no asinaw ti sao asaw. Isaw, tadabasol na. Naawatan niyaw. Kapitan? Ay, saan pa'y kapitan? Ay, anya ayat kayat asawon ti imbagam? Naglawag. Ada kayo ti dakdakamaten ni Mayor anang chismis iti anak na. Ay, Kapitan. Di minto pa'y am mo day tang anak na. Inchis-chismis mi ayak at saan mag? Iso nga rod di ibagbagak ka na kayo. Apayasan kayo ang makauawat. Mita. Papayaban na kayo ni Mayor. Ang mga no idarum na kayo. anak gayam ni Mayor Dayjay. Nga rod. Ay, saus. Iso mo di ibagbagak ka na kayo. Ngam di na mauawatan. Anak ni Mayor Dayjay, tultulungan na ni Manong Tutaw. Si Kamet, si Mang, pinatakdiram ki din iti balay jay luti na. Oho. Kasano kumamat aluti na Dayjay kat bakantimot ide? Mala, bastag sagana kayaw. Umayan jay inhinyero ti munisipyaw. Ket papanawin na kayon ijay. Ay, sana, Kapitan. Kaasi kami, mat. Nainaganan kinimang tuto Dayjay adaga. Kaya't yu asawan, Kapitan? Kasjay kalawa ti dagan ni Mang Tuto? Wen, kareng. May sakamat at chismosa. Saan, Kapitan? Insuro naklaang ni si Mang. Oho, anya nga insuro. Si Kanto pa'y tinangibaga iti may panggap iti Dayjay a babae. Hala, Huston! Sumardeng kayon! Urayan nyo lang nga pasukon na kayo ni Mayor. Kapo iti inaramid nyo iti anak na. Ay, saan Kapitan? Ay, kasyan na kami Ay, tulungan da kami. Oo na, Kapitan. Pangaasiyaw. Ay, kastala tibiyag Itarum da kayon. Kapo iti pa nagchis-chismis yaw. Tay kunada nga rodem. Ti agkutat. Isaw, tinagitlaw. Gong kunayaw, kasla kayo ngamin manok akutak. Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinagkutak, iso tinagitlog. Tampok ditoy programa tayo. Kastala tibiyag. Insurat para iti radyo ni Carlo Lopez. Ken itimat direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala tibiyag. Agyaman kami itingkay panagdengeg.